جاودنا جرى كمين وعم درباسي ونغا كمدبن دا بكالوريا جبو و بلاستي اصلا ونغا كسر كفتني واصلا كسر كفتني ام بهيفينا ون ودارمن لوان درزنا ويرو وانا كمين يا باشا كمين درباري زمان درباري نيرين يسا زمان وكذا قلت زمان بدنا چند بدنا اردنگاری بدنا لبدنا خودی درکن گرینگی زمان براستیجی گرینگیه که جبو مروبایی جبو جبارونی اصلا که هینا بیا مروبایی و هم هینا جبارونی بخویش پرورده زمان دایی که ما به هری گرین کو بگیریم دنبال ما في السين شانده جديدة نها نبدأ بشوا دنبال ما في السين شانده جديدة يجي ده پیمان أوروبي ده هي يعني يمين ده پیمان ما في كسي وشارستاني ده جديدة يا سيمين ده پیمان ما في أبوري جواكي وشاندي يعني تمام يلقوي ده أبهي جبت بو جمافي هر كسي جمافي هر مروفي بو جيان دكي لسر بأخي سر عرضي لقردوني جمافي مي بو زمان يخواني دايكي پرورده أخوة ببن زمان همان سركة ويا يكمين لبيش خستنو ببيش لبرنا جواكمونية نابكينا راندنا امروف چند جواكاري سدما همونا امروفه لزمان وچند اخوة خودي دركتن والبيش خستن اوان بيوستيا مروف بونية اوايا راستيا وناج دي بو چي كسين هي چي مروفي هي دوي جبو زمان اخوة جبو بيش خستنا زمان اخوة جبو خودي دركتنا زمان اخوة دوي دركبه خودی لی درکبه دیگر با پیوستیا با مروف لی خودی درکبه حبونا خواه دیار کلن اکو چند زمان خواه لچند زمان خواه خودی در نکبه لتو تشتی خودی در نکبه اینکو لوان خودی در نکبه لمروواهی جی خودی در نکبه کسی با زمان خواه نظالبه و به پیش نخه و این نیوجه بمینه نکاره دوتی کسیره پیوندی راست و درست دین و به پیش بخیر. جبه بیکی دبیجن زمان بدنه، چند بدنه، اردنگاری بدنه، لبدنه خودی درکبه. بدنه مروف چوا زمانی ویشی بدناوی، چاندا ویشی بدناوی، اردنگاری مثل جیان جیده که بدناوی. اگر تو خودی بدن خود در نکرد تو خودی زمان و چند اردنگاری اگر تلسر جیان کشی تو خودی در نکرد. وکه انجام تیکین از زمان هگه وکه روشا و کرد دیده نبیجین پر اشکالت و دیاره که وکه جواک ده آلیه هیبریده چقدر خزان و پرچه و ده آلیه واده سنجو بدوكريا دجي وينكربه خواه جيجيان كشاش چاو خاين كريد رزقار بكر اكو قيد وكلبجه زماني وي هاتبه خستن لمجيه ويج لدل وي لنرينا وي جي قيد وكلبجه هاتنه خستن جبه بيكي دوی مروف کس خودی لزمانی خود درکب. جبه خود قید کرنا زمان مروف کلبچه کرنا جیان مروف خوی. نیکار هستیم خود رامان خود در بدرخنی
durast û dirist. Ji ber vê yekê divê hemû mirov yên ku jiyan dikin xwedî bi zimanê xwe derkevin. û mafê her kesî jî bû bi zimanê dayika xwe, perwerdeya xwe, hestên xwe, ramanên xwe jî derxivin. Xwendekarên hîjan bandoreke pir mezin a binyata zimanê hêmayî li ser Hizr çêbûye. Ji zimanê bedenê rizgarbûn û lişûna wê jî peymanê zirîn dibe bo şoreşa herî mezin a hişmetiyê a yekem de. Ziman ne tenê ambûra hişmetiya civakî ye. Di heman demê de hêmaneke avakirina wê ye jî. Ziman yek ji taybetiyên bîngehîn ê ku civakekê dike civak û hebûna wê jî diparêzin. Birêz rojanan li derbarê ziman de nêrînên wê heye. Dibêje tu netewî bêyî ziman nikare were hezirîn. Ji ber vê yekê divê xebatên derbarê zimanê Kurdî de çalaktir bin. Ev rastiyeke ku gelê Kurd dima ku xwedî li hebûna xwe derkevin, li civakbûna xwe derkevin, divê xwedî li zimanê xwe de jî derkevin. Divê herdem li ser piya bin ku di xebatên ziman de karekî bêhempa bikin, li ser bixebitin û hem jî biparêzin. Tevgera ziman û perwerdeyê jî di derbarê ziman de xwendekarên hîjan dibêje ziman navgîneke wisa ye û divê di destpêkê de hemû rêzan û rêbazên bikarehanîna wê bên zanîn. Di heman demê de rastbikaranîna ziman ermanceke û berpirsiyariyên nedewî, çandî û civakî dispîne. Ziman bi taybetî hîn û taybetiyeke mirov û mirovbûnê ye. Berhema jiyaneke hevkar, hevbar û civakî ye. Di nava têkiliyê hilberîn û danûzandiran de weke navgîneke li hevkirin û ji hev têgihiştin derketiye xwedê. Nerîneke din jî li derbarê zimanê dayîkê de ev ji derketiye Emîr Hesenbîr. Emîr Hesenbîr lêkolînereke navdêr e. Li Rojhilatê Kurdistanê jiyan bûyê ji Mehabatê dayîk bûye. Di derbarê ziman de dibêje bi wateyeke giştî ziman navgîneke bo mirov, raman, hest û daxwazên xwe pê ji hev re radikîne û pêkhatina nîşanên din ên siyasî, zanistî, wêje, ot û çandî bêyî ziman nepêka. Dema ku mirov bixwaze hestên xwe, ramanên xwe rakîne ji derdora xwe divê xwedî zimanê. Divê xwedî zimanê kibe heta bo ramanên xwe û hestên xwe pêşkêşî derdora xwe bike. û hem jî aliyê siyasî û olî û wêjeyî de jî divê xwedî zimanekî rastî durust be bo çawa ji bo hebûna xwe û civakbûna xwe ji civakên derdora jî re diyar bike. Ev rastiyeke bu Emîr Hesenbîr ji me re zerayî kiriye. Saîdê Kurdî li Şamê dayîk bûye û pişt re çûye Swediyê. Ew jî di derbarê ziman de wiha dibêje. Dibêje muhra qederê di mirovan de ziman e. Muhra qederê di mirovan de ziman e. Dibêje ziman ev ziman mîna dara bihiştê ye. Mîna dara bihiştê ye ya bi navê Tuba. Dara Tuba di bihiştê de dibêje ew mirovê û gelekî rixindayîna xwe ji bo xwedan dide.
وەکی دەبێت لێبوورینە خۆیان ji Xwedan dixwaze ev dara tûban ji bo mirov derdikeve ciwarê. Siya wê dibêje 100 salî eger hes bibeze siya wê bi dawî nabe. Hem jî cilên gohiştê ji vê darê derdikeve. Saîdê Kurdî dibêje zimanê me wekî dara tûba ya Xwedî qedrekî pir mezin e. Lê niha ev dara tûba hişk bûye. Diçe Misir. Ji ber çi? Ji ber ku li Xwedî derketina bi ziman. Heger ev Xwedî li zimanê xwe dernekerin, ev dara pîroz, ev dara muqeddes bohiştê ji bo mirovan derketî, ev ziman jî aynî bêdarî wê rov bi rov winda be. Dema ku ev dar fişk û ev ziman winda mirovanî jî winda be. Ji ber vê yekê dibêjin Xwedî li zimanê xwe derkerin, ji ber ku zimanê mirov pîroz e. Hebûna mirov Mîr Celadet Bedirxan di derbarê ziman de jî wî jî nêrînê xwe daye dibêje Kurdin û malxerab bin. Yan fêrî zimanê xwe bibin an jî nebêjin em Kurd. Xemsariya bo gelê Kurd bi serê zimanê xwe dikir. Mîr Celadet banga Xwedî derketinê dike. Banga got mirovên Kurd Xwedî zimanê xwe derkeve dibêjin rabe. Dema ku hûn dibêjin em Kurdin Xwedî zimanê xwe derkevin. Heger hûn Xwedî zimanê xwe dernekevin, çê nabe hûn bêjin em Kurdin. Ev Nerînê Celadet bûn di derbarê ziman de û rastiya wêna jî ev e. Walter Langer Walter dibêje di dewletekê de piştî binpêkirina zabûna sûcê herî mezin binpêkirina ziman. Di welatekê de piştî binpêkirina zabûna sûcê herî mezin binpêkirina zimana. Gelê Kurd mînan. Gelê Kurd dema ku Kurdistan berçev di navbera çand dewletan de di destpêkê de dewletên dagirker yên desthilatdar zimanê Kurdî binpêkir. Ev yek ji sedemê got çawa binpêkirina mafê mirovan hatî kirin, binpêkirina zabûnê navbetewî, çawa qedexekirina zimanê gelekî li welatê wî ser axa wî ser erdê wî pê qedexire. Ev nerîna Walter Confucius fêlesûfekî Çînî ye. Di derbarê zimanê dibêje rojekê hin diçin gel hezirmendê mezin Confucius û jê dipirsin û dibêjin heger rojekê ji bo rêveberiya welatekî banîkter bihata kirin gelo karê û te destpêkê bikira wî çi ba? Hezirmendê mezin Confucius dibêjin û bersivê dide û dibêjin bêguman min ê destpêkê ziman di ber çavan re derbas bikirim. Jê dibêjin dema got van tekin yan te bixwazin ji bo welatekî te ava bikin destpêkê dê tê çêkê dibêjin min destpêkê dê ziman li ber çavan bikin. Ji zimanê destpê bikiraye. Ji bo avakirina welatekî wê ji zimanê wî na destpê bikiraye. Heger ziman bêkê masî be gotinê hizrê baş ve nabêjin. Heger hizir baş nihate gotin, karên ku divê bên kirin rast nayên kirin. Heger kar û peywir li gorî ku tên xwestin neyên kirin, an jî bêhnê wê demê çand û dad wê xerab bibin. Dibêjin dema ku çand û dad xerab bûn,
وی دمی داد وی بکره رویا شاش. دما او داد جری درکبه یان جری درکب گلی کتیه نواشاشتی وی نزانه که وی چی بکه وی نزانه که انجام وی کاریجی وی بکیجه کده. جبر وی کیجی تتش نکیجه یا زمان. کنفوشیوس وی نوین آخر کندکار نجا دبیجه چه ولاتی چه گلیلی دبی به زمان خود تبرده دبی به زمان خود ریا خود ناس بده. اگر گلی و به زمان جیان بگه نکار هزری خود رومانی کجی داره نکار خود آباشی بده. دما کو نکار خود آبا بده جواب اون میشی دشکه دادشی دشکه دما کو داد ریا خود شاش دیگه گل جی نمازانه بیویش چاو بمشه نحقیه بده نراستیه بده تبلهبی دندره بده بالاتی وشه بده. جبه بیکی کنفوشیوس دبیجه زمان گرینگی زمان جبو آوا کرنا ولاتی کی جبو آوا کرنا گلکی پیوست. کارل مارکس دبیجه زمان نیرین بخوی. زمان نیرین بخوی. دیتن بخوی. هبون بخوی. هر تشتی دینه. هر تشتی فکر. هر تشتی تهزر دریا زمان ده. هر تشتی در کبه بولی. ارسطو خواندکار افلاطون فیلسوفیک یونانی دبیجه بتن زانینا کا پیویست چی ببیجه تیرا کسکی ناکه دبی زانبه کاوی چاوا ببیجش نرینه که پلاتونجی لسر زمانه دبیجه آخافتن هنر عمرو آب کارانینا işi خوی راستش آخافتن دما عمرو داخله هیچ شیوی شنندیاری رامانی هستینی دریا به آخافتن دریا به زمانی در داخل پیشان رو خواندکار نجا ودرار نریمک داویا و نه آمد یا داوید مایه یا ویلیام وان مونکل. دبیجه زمان دبی بتنه وکی ناوگینا کراکاندنی نه تیکشتن. زمان ناوگینا تیکشتن شیروه کرن و با گوهستنا آوردور خوزا uçandiye. Dehaman demede ligel ezirşi denava tekiliyeke wisa xurt u qaim de bu ticari jihad nare kutkerin. Zaman hezir afrinendeye u hezra buluğ u gotina ve giredaye. Zaman ne tenina gineke ve gotina rastiyane dehaman demede yekpariyeke denavbera zaman u heziri de heyr ويا هاي جرينجي مرجع مروبوني يتسبيق لتسبيقها جياني ده لتسبيقها مروبوني ده دما بو مروبون تسب جياني كده دريا زمان ده حتى اشتغال عندنا حتى اشتغال عندنا حتى اشتغال هستين بقى جهادورا شيرو بكر شبابيكي بزمان ننا بينك راكاندني تانية يان شيرو بكريني يان تيكيلي يان جواكبوني يان هفكرتني يان آباكريني خويا شبابيكي جرينجيا زمان دمروخبوني ده ودجواكبوني ده يا هاي بميهينه بو جواكي سر رازك جواكي هبرك جاري كدن از دبیجم فردکاری نجام زمان بدنه چند بدنه اردنگاری بدنه خودیل بدنه و درکن نها امیان دبیا وانه اول امی برسل من خاندنیجی امی جواره
بيجي ولا كان نجا من هذا الدوية وأنا عملت برسم الخادرين أنا جارة سكر برسالة يعني ربنا بوضع ده بيجي زماننا ينا كسرك وبنجحين أجواء ومروعية لسر بيت راسي سيمنا كان بلبس بس بابي زمان ناقينك راقاندنية زمان سدما أبونا مروعي زمان بدنه چند بدنه اردنگاری بدنه لبدن أخوة خودی درگه برسال بيمين خمسارية دربار زمان ده چه انجامان بخواه تینه خمسارية دربار زمان ده چه انجامان بخواه تینه وانا کاری زمان هشک دیگه و پریشان دیگه و جواکش پوش دیگه اف راستیا به برسویجی او خمسارية دربار زمان ده چه انجامان بخواه تینه مگو زمان هشک دیگه و پریشان دیگه و جواکش پوش دیگه برسا سيمي تكلية تنابرة زمان وجباك ده ديارك چه تكلية تنابرة زمان وجباك ده جباك دي زمان نابه زمان جي بي جباك نابه حدو جي حبونا وان بهبه جباك دي زمان نابه زمان جي بي جباك نابه برسا چارمین لبشی لبوری تبگر زمان و پرونده راست بکارانین زمان بر پرسیاریا کی لبوری تبگر زمان و پرونده لبشی ارمانجا که بر پرسیاریا نتوی چاندی و جواکی دیسیپلین برپرسیاریا کی؟ برپرسیاریا نتوری، چاندی و جواکی دیسیپلینه. پرسا پنجام دبیجی دبوری کنفوشیوس لوازیا زمان چه انجامان بخوره دینه لوازیا زمان چه انجامان بخوره دینه دبیجی کنفوشیوس دبیجی کارن کو دوی بین کرن راست نین کرن هکه کو پیور لگوری کو تی خواستن نین کرن آنجی بکنی وی دمی چاند و داد بی خرابه بن دما کو چاند و داد خرابه بن راستی جی جواک دیکبه ریان شاش جواکشی دیکبه ریان شاش هنه برسوا من درسین نرخاندنینه تواري نجاز ودكاري نجاز ودلال تداويها دزعمت اللي يقولين جوات يخصن او اللي يقولين امريكين ومن لسان بخبتن ومن لسان باش بسكن و درزابت ونخوازن ونبر حاضر شركة بيجي زمان الكردي جيكيجان مالباتا زمانانا زمان الكردي جيكيجان مالباتا زمانانا چند زاروين زمان الكردي هنا وأم بكيشان زراوين داخل دما خوش به فندکار نجاح خطوانه کردن ببینیم خوش کرد